Kuri mwese tuzindukanye mu bice mutwumviramo amajyepfo amajyaruguru burasirazuba ndetse n'uburengero bwaryo abari Kigali gitondo cyiza karibu cyane ku meza yacu kandi yanyu y'ubusesenguzi n'amakuru yaranze kino cyumweru amakuru yagarutse cyane muri kino cyumweru mu buzima butandukanye bw'iki gihugu muri politiki ubuzima imibereho myiza y'abaturage umutekano uburezi ndetse ubwo n'amakuru yagiye avugwa mu mikino n'imyidagaduro birumvikana turi kumvikana kuri 89 n'ibice bibiri hanyuma kandi mushobora kutwumva munyuze no kuri application ya TuneIn Flash FM mu Rwanda aho uri hirya no hino ku isi hanyuma rero ukatwumva 5 ubundi tugasesengura nkuko bisanzwe iteka nitwa Alphonse twarirwa turazindukanye meze neza cyane nta kintu nshinja Imana mw'iki gitondo ndabona meze neza da ubwo nizera ko namwe ariko bimeze ariko nanone muramutse mutameze neza uyu munsi biranga ariko ejo ugasanga byakunze hanyuma Emmanuel itanga ishaka waramutse neza naramutse neza cyane ndashima Imana nduzuye nk'igi ndakomeye nk'amabuye nk'amategeko nk'amabuye cyangwa nk'amategeko ndakomeye cyane ndabona umeze neza da nawe ese hari igihe kipe iheruka gutsinda Arsenal ayinya ikipe iratsinda gusa se ku isi hose ubu ni iya mbere ku isi igikombe muragitwara mbo kiretse biramutse bigenza ukundi ariko uyu munsi ukurikije uko bimeze igikombe kirazirandane pe nkurikije uko bimeze wa gikombe n'utazirandane bizaba ari bya bindi ariko nkurikije amakuru ari hanze anga nk'ubu ni iya mbere yakizemo ikari y'amanota 6 ubwo ikinyanya cy'amanota 6 hanyuma muri Champions League ni ya mbere matsinda yarangije amatsinda batayikozemo hanyuma muri Carabao Cup itegereje umukino wa nyuma n'ikipe ya Man City iyi kipe ngo irashaka gutsindira ibintu byose bikinwa uyu mwaka ku isi irashaka byose kubikusanya byaba ari byiza nubwo nabonye ku munota wa nyuma bijya byanga ku munota wa nyuma biranga bawa turi mu masengesho nyine masengesho ntahagirire umugore ugomba kujyanisha no gukora dufite umutoza w'umwana wenda ushobora kwivangira ariko ubundi mu kibuga tukabaye duhagaze neza batayigura itoze ubone umuntu mukuru ngo kibakoresha abantu bari n'umwana mu kazi je ntabwo nzi gutoza bazayiguhaye oya hanyuma uyu munsi bimeze bite ko nta kintu ndi kubona uyu munsi araza gukina yahe ko ntabyo ndi kubona ariko ufite agakino na Sunderland uko byagenda kose ufite urukino na Sunderland aha hanyuma se ku butaka bw'u Rwanda harimo ravuga iki Emmanuel meze biti nahanga mu Rwanda ngewe rero ku bintu byoroshye ariko birangaho bivugwa ku mihanda ejo nari ndimo nitambukira ngiye mbona uwo bita Mashyengo ngo yatembereye kaga kwavu njye mbona batereka hariya ngo yatembereye ariko ngo yaguye ku nkuru y'akababaro y'urugo rwasenyutse y'umuntu wishe undi bamaranye ibyumweru kubera bimusa amashitani ndibaza ubwo nabitekerejeho nihita numva ubwoba burangije ndavuga ni gute umuntu umaranye n'undi byumweru 2 bageze ku rwego rwo kwicana umugabo yica umugore ni ikibazo bamaranye ibyumweru 2 byonyine ariko hano hanze shitani rakanyago nanjye nayibonye nawe mbona bagaragaza ko ngo yicanye nako ntago bicanye yamwishe bari bamaze ibyumweru 2 babanye ushobora gusanga ari ibintu bumvikanye mbere yo kubana bageze mu rugo birabura hari umuntu naganirije iyo nkuru arambwira ariko uwo mugabo ngashobora kuba yaramufitiye inzika nanone apana amakuru ari ku muhanda nyine yambwiye ati nta kuntu byashoboka ko umuntu mumaranye ibyumweru 2 muba mukiryoshye mugikundanye nta kuntu byagera ku rwego rwo ashobora kuba yari yaramubuze akavuga ati reka nkubeshye urukundo hanyuma uze mbona uko nkwica kandi hari abantu bagira ibyo bintu nyine bikabamo akagira inzika kugeza kuri urwo rwego cyane rwose ibyo bintu bibaho ndetse biranashoboka hanyuma rero andi makuru mu karere ka Bugesera hari imirengera muri 5 ngo irimo inzoga bayobe ubwoko bwayo ariko ngo irimo irica igihumeka cyose
hamaze gupfa abantu niba ari 8. maze mbona mu bitangazamakuru bagaragaza ko iyo nzoga ngo irimo irarimbura ikinyabuzima cyose muri Bugesera. Abantu rero muze kugerageza murebe, cyane cyane ubwo n'abanyabugesera, muze kugerageza murebe mutaza kwisanga abantu barimo banywa ibintu bya metanoro. Muri metanoro itakwishura huma, igenda kwica buke buke mu maso akagenda huma. Hari ikindi kintu nahoze mbona umuntu bita ngo ni Tukowote. Yego, uramuzi? Yego ndamuzi. Ni igiki? Tukowote akina filime ngo yitwa Irunga. Irunga ariko ntabwo ari izina ry'Abanyarwanda, ni iry'aba hakurya y'Ikivu. Ese yari umusore? Tukowote ngo yari umusore sa. Yari afite imyaka 53. Ni mukuru. Ntabwo nzongera kukurenganya, nawe uzarongora. Tukowote ngo ateye ivi. Baramubazaga ese musaza ko ibi bintu utabikora? Ariko nageze ni filime, akahari ni filime. Ariko nanjye sinumva ukuntu. Ese buriya bwanwa bwe nibwo cyangwa ni ibintu aba yambaye? Oya, buriya bwanwa nubwo umusaza yarashaje. Ndabara nyine bumuteyeho. Ariko n'ubu bwe saba ufite se kuva kera? Arabufite kuva kera. Tukowote ariko mu maso n'umwana. Nta mwana agenda we. Tuko mu maso umujene. Bandika byaho ngaho. Oya rero. Ni stress zitigeze zimufata. Ariko se wamugana. Ariko hepfo. Urebye hano hantu, ariko ashobora ko agiye kurongora umukobwa ukina wa mukino bakubita kakantu gutya. Nabonye arimo kukamukinisha. Urebye iya foto bari kumwe afite kariya kantu bakubita. Akubusaza uhita ukabona. Nakubukuru. Oya arapoze. Hasaza ibintu bidafite akamaro, abantu bafite akamaro barakura. Gusa ngo yanze kubabwira amazina. Uyu ura mukobwa? We Tukowote ngo ntigeze avuga amazina y'umukobwa. Ariko nibyo. Hano ndabona yari arimo ayishyiramo. Impeta. Namuzehe yapfukamye. Koko mwana. Rego urukundo burya nta hantu. Ariko uziko iyo nza gutinda sinari kubona umugore. Iri pfukama mwazanye ntabwo nari kurishobora. Ntaryo nari bushobore ndakanyagwa. Ese wowe ntabwo wigeze ugira? Pfukama? Oya. Reka nkubwire. Simvuze ngo bapfukama bakora nabi. Ariko nta kintu numva kigomba kumfukamisha. Akose. Ubwo se ikimenyetso cy'uko umukunda ni ikihe? Nuko nagiye kumusaba iwabo. Bakadukosha tukabakwera. Tukajya no ku murenge, nkabwira amategeko ko tugomba kubana dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Hanyuma nk'abakristo tukajya mu idini bagaha umugisha urugo. Ibyo bindi rero yaje nshaje. Wari wisaziye disi? Banza byaraje nkuze. Hanyuma rero abantu bakiri bato mudahanwa, minisitiri utuma twishima yabakibuye. Urubyiruko ruhangana n'abantu bakuru ngo yaruhannye arugira inama. Ariko ejo nazo mvuga nti kuki buririye kuri bya bitekerezo bya minisitiri Bizimana avuga ko ibintu byo gutwika tugomba kubireka. Hanyuma rero uzi ko bamutondagiye. Burya umuntu yurirana n'uwo bangana, iyo umuntu akuruta mu bintu byose burya uri mu mutondagira. Abantu bihaye gutondagira minisitiri. None rero ku gitekerezo cya minisitiri utuma twishima ho ntibanamutondagiye gusa. Uzi icyo bita busunzu? Busunzu ni iki? Ubundi utuntu tw'udusunzu n'ubona kumusatsi. Busunzu ntabwo ari ibyo, ariko ntabyo ndi bukubwire. Urampa 5 nawe. Oya shaka 5 byanyuma. Urubyiruko rwo mu Rwanda mukeneye impuguro nyinshi kuko mwarengereye. Ntango n'abantu ngo oya buriya muri filozofi yanjye iyo usubiyemo igitutsi ubutukanye kenshi. Minisitiri yakebuye urubyiruko ashinzwe rwatondagiye minisitiri mugenzi we warubujije gutwika. Hanyuma nawe rero bahita bamuvuga. Oya buririye kubwo butumwa batondagira minisitiri n'ubundi wari wabujije gutwika. Ibintu byo gutwika bose bari kubiganira kuri Twitter, uzahagera ureba ariko ntuzatwike wowe. Hanyuma rero muri kano karere amakuru arimo avugwa muri kano karere u Rwanda ruherereyemo nabyo urumva ntabwo twabica ku ruhande ka menye kugira ngo tuze kwanzika duhereye ku ahangaha turaza kwibanda cyane ku nama y'igihugu y'umukirana baga ku nshuro 20. Ariko mbere ko tubijyaho muri kano karere bitangazamakuru ka menye bigomba koze baba muri bino bikandika nkuko bisanzwe.
ejo nababwiye ko umuryango wa Afurika yunze ubumwe washinje M23 igitero cy'iterabwoba ku kibuga cy'indege cya Kisangani. M23 nawe ntabwo yabahereje, yayishubije iravuga iti birababaje kuba uriya muryango wariyise gutya igikorwa cyarokoye ubuzima bw'abaturage. Mu yandi magambo mushyigikiye abagizi ba nabi. Yego. Inyarwanda koze kazi. Kuwa gatandatu tariki 31 z'ukwa mbere no ku cyumweru hari tariki ya 2 kwa kabiri nibwo M23 yarashe ku kibuga cy'indege cya Banguka kiri mu birometero 17 uvuye mu mujyi wa Kisangani ikoresheje za drone. Icyo gitero ngo yagisenyemo ikigo cy'ingabo za leta ya Kongo cyifashishaga mu gutegura no kugaba ibitero ku baturage bo mu bice babohoye ndetse no ku birindiro byabo. Hanyuma rero mu muryango wa Afurika yunze ubumwe biciye kuri perezida wa komisiyo yawo Mahmoud Ali Yusuf kuwa gatanu ni ku munsi w'ejo hashize bamaganye kiriya gitero basaba M23 guhita banahagarika imirwano. Yavuze ko kiriya gitero kuba cyaragabwe ku kibuga cy'indege gihererwa hagati mu mujyi kikanashyira mu kaga abaturage b'abasivile bigize kwica mu buryo bukomeye amategeko mpuzamahanga y'intambara by'umwihariko amahame yo gutandukanya abasivile n'abarwanyi ingana ikwiye y'igitero n'ukwigengesera gukwiriye. Yusuf yagaragaje ko byakozwe na M23 ari igikorwa cy'iterabwoba. Yusuf ko yakoresheje ijambo rikomeye ashimangira ko imitwe yitwaje intwari itari ya leta idashobora gushingira ku mpamvu za politike, umutekano cyangwa se iza gisirikare ngo ugire icyo yitwaza ishyigikira ibikorwa bigamije cyangwa se bishyira mu kaga abasivile n'ibikorwa remezo byabo. Tubira bintu mwakoze ni ibintu by'iterabwoba. Ati ibyo bikorwa kandi bishobora gutuma babigizemo uruhare ku giti cyabo n'ababibateramo inkunga babiryozwa ku rwego rw'amategeko mpuzamahanga. Hanyuma umunyamabanga wa M23 yitwa Benjamin Mbonimpa yagaragaje impungenge ku itangazo risebanya urumva rya komisiyo ya Afurika yunze ubumwe ryamaganye isenywa rya drone zica abantu rikanahishira ibitero by'indege byakomeje kugabwa ku baturage b'abasivile no ku birindiro bya M23 byakozwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa bwifashijwemo n'izo ndege zitagira abapilote. Ahangaha iri tangazo ryanyu rirasebanya. Yibukije ko kuva mu mezi arenga birashize by'umwihariko kuva ku itariki ya 22 Mutarama uyu mwaka abaturage b'abasivile mu Minembwe no mu misozi miremire mu Kivu y'Amajyepfo bibasiwe n'ibitero by'ingabo za leta ya Kinshasa zifashishaga drone ziri hagati y'8 ndetse na 12. Izo ndege zakoreshwaga n'abacancuro b'abanyamahanga. M23 ivuga ko zarashe ibisasu mu duce dutuwe n'abaturage benshi ba Minembwe bahitwa Twangiza, Rwicankuku, Katogota, Sange, Icyambu cya Karundu, Ho Plateau, Masisi, Warikare, Rucuru, Rubero, Mwenga na Karehe ndetse no ku bikorwa remezo by'abasivile nk'amavuriro, amashuri n'insengero bigahitana abasivile benshi barimo abagore n'abana. Uyu mutwe wavuze ko igitero cyawo ku kibuga cy'indege cya Kisangani cyari kigamije gusa ibikoresho bya gisirikare ndetse ko nta gihombo cy'abasivile cyatewe nacyo kandi ko cyari kigamije kurinda abaturage b'inzirakarengane no kubahiriza agahenge kashyizweho n'amasezerano ya Doha. M23 yanenze umuryango wa Afurika yunze ubumwe ko yihutiye kuyamagana itabanje gukora iperereza cyangwa se gushaka amakuru yuzuye ahubwo ahitamo gufata uruhande. Uyu mutwe wagaragaje ko kuba perezida wa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe yise kiriya gikorwa cyarokoye ubuzima bw'abaturage igikorwa cy'iterabwoba ari intambwe iteje akaga ku muryango wa Afurika yunze ubumwe bica intege icyizere ufitiwe kandi bihabanye n'inshingano zabo z'ibanze zo kurengera abaturage ba Afurika. Umva nta duel igiye kuzamo. Ahangaha nyine ubwo urumva hagiye kubaho kugongana. Nkwibutsa akantu gato. Yego. Umuryango wa Afurika yunze ubumwe ni umuhuza. Ntubizi? Yego. Nawe ni umuhuza. Umuhuza bikomye azongera guhuza bikunde. M23 iraza kugaragaza ko yatangiye umuhuza washatse babivuze bati yabogamiye ku ruhande uyu muntu azahuza bivemo. Hanyuma rero uyu mutwe wanenze Ali Yusuf kuba ataramagana na rimwe leta ya Kongo Kinshasa imaze yikoresha abacancura nabo basanzwe bakoresha drone zari ku kibuga cy'indege cya Kisangani warasheho ibigaragaza imyitwarire ibogamye kandi binyuranyije n'inshingano z'ibanze zo kurinda abasivili. Otromandi umuryango wa Afurika yunze ubumwe ushobora gusanga bawuvanye mu buhuza kuko niba uje kuduhuza tugomba kuvuga utari ko ntago tukwizeye. Umuntu ahuza abantu bamwizeye. Hano icyizere kirasa n'icyatakaye. M23 nawe rero ntago byarangiriye aho ngaho. Yavuze ngo natwe turamagana ririya tangazo. Nawe ngo uramagana ririya tangazo rya Afurika yunze ubumwe isaba uyu muryango gushyira imbere uburyo budaheza bufite inshingano kandi bushingiye ku kuri ari nabwo bwonyine bwashobora gutanga umusanzu mu kubaka amahoro arambye kandi ashingiye ku butabera. Iryo tangazo ryanyu turaryamaganye ntabwo turyemera. Buravuga iki kwibyo?
uko byagenda kose bagabye igitero kandi baranabyimirira. Rero kuba umuryango wa Afurika yunze ubumwe wagira icyo uvuga, ntekereza ko nta kibazo kirimo kabisa, nubwo babikora. Ahubwo wenda icyo tureba ko hariya kiriya kibuga cyakoreshwaga bahagurukirizaho indege zeza gutera zijya mu baturage zikarasamo ibisasu, k'icyo gihe umuryango wa Afurika yunze ubumwe utigeze uvuga ko ntacyo bavuze. aho ngaho niho twareba barimo gufata uruhande rumwe bakarushinja yuko rwangirije agahenge, ariko bajya ku ruhande rwa leta ya Kongo ntibavuge ko iyo yagize ikikora. Kandi M23 yafashe umwanzuro w'uko izajya kubatera kubera ko kiriya kibuga bagikoreshaga nk'indiri yo kwica abaturage. Ngo ni ukujya gukemurira ikibazo aho cyaturutse, kandi ubundi ahangwa nari ngiye kwihuta cyane, ariko nanone ubwo urumva hano hantu biraza kugora umuryango wa Afurika wunze ubumwe kuza guhuza abantu bayishinja gufata uruhande. Hanyuma rero muri Uganda nyuma ya ntambara ya komanda umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba ndetse na minisitiri w'itangazamakuru unavugira leta Dr. Chris Baryomunsi, ejo hari tariki zingahe? Ejo byari tariki 6. I Uganda hari umunsi bizihiza witwa tarehe 6. Tariki 6 nyine, tarehe bivuga itariki 6 ni gatandatu. Ku munsi w'ejo rero Perezida Museveni yambitse umudari w'ishimwe umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, akaba n'umuhungu we General Muhoozi Kainerugaba. No umudari General Muhoozi yambitswe kubera kuyobora ibikorwa byo kurwanya umutwe w'iterabwoba Al-Shabaab no kuyobora misiyo muri Kongo Kinshasa, Sudani y'Epfo ndetse na Somalia. Uyu mudari bamuhaye mu kwizihiza ibirori umunsi ingabo za National Resistance Army zayiziwe na Yoweri Museveni zatangiye urugamba rwo kubohora Uganda ibizwi nka tarehe 6. Nicyo batangiye ku itariki nyine 6 hari mu 1981 mu kwezi kwa kabiri. Abasirikare 27 bari barimo Museveni, Paul Kagame, Fred Rwigema, Salim Musare ndetse na Eri Tumwine nibwo batangije urugamba rwo kubohora Uganda. Uwo munsi batangije ibitero ku kigo cya gisirikare cya Kabamba bagamije gufata umurwa mukuru Kampala wagenzurwaga n'ingabo za Milton Obote. Urugamba rwagejeje NRA ku ntsinzi yo muri 1946. Museveni asimbura Milton Obote ku butegetsi bwa Uganda, afata icyemezo cy'uko uwo munsi uzajya wizihizwa buri mwaka. Myaka hafi 40. Ibirori bibaye ku nshuro 45 byabira hitwa Ikabare, aho Museveni yagaragaje ko hicwa abantu 3 bakunaga igihugu muri 73 n'abandi biciwe mu bindi bice by'igihugu. Hanyuma yagaragaje kandi ko mu kuba icyubahiro hakizweho urukuta rwo kubazirikana muri Kabare. Yashimye Abanyarwanda kandi kubwitange bagize ku gihugu n'uburyo bashyigikiye ibikorwa by'amatora aheruka. Yerekanye ko Kabare na Kigeze ari agace gakungaye ku mutungo kamere, ubuhinzi n'ubukerarugendo. Yemeza ko mu gihe byacungwa neza bizafasha mu guteza imbere inganda, serivisi n'ubuzima bwiza ku baturage bose. General Muhoozi n'umwe mu bateguye Operation Shujaa yayindi yo muri Kongo Kinshasa mu ntara ya Ituri, yatangijwe ku itariki 30 Gushyingo 2021 yo kurwanya umutwe wa ADF mu burasirazuba bwa Kongo. Yanashimiwe kandi uruhare yagize mu kuyobora ibikorwa bigamije kurwanya Al-Shabaab, kurwanya ibikorwa by'iterabwoba mu bice bitandukanye birimo Kongo, Somalia ndetse na Sudani y'Epfo. Batangiye kumugira intwari none Donald Trump. Ariko ntekereza ko buriya uretse kuba ari umuhungu wa Perezida Museveni, ari umusirikare usanzwe ufite ibi bigwi, we ntibamuha umudari. Bamuha baye yarabikoze. Ariko n'ubundi yarari mu nzira nziza zo kubikora kuko izo nshingano n'ubundi arazimerita. Ariko abantu bakimanga generali bakunze banzara ko ari umuhungu wa perezida. Ariko giye mu bayikimanga sindi. Nuko akundi imihanda cyane ngira ngo, ariko iriya nayo ni politike kandi buri wese akina politike mu buryo bwe. Nabyo uzajya ubyitegereza. Ariko bavuze ko ari syndrome arwaye. Kristo waryo munsi wagira ngo byarangiriye hariya, nyuma yaho byarakomeje. Ese wa mugani aracyari ministri ubundi nyuma yuko cyagiye twibaje ikibazo tukabura igisubizo, nahise njya kureba muri constitution ya Uganda. Bavuga ko amatora ukwezi abereyemo igihe manda yari buzarangirira, nicyo gihe n'ubundi umukuru w'igihugu agomba kurahira. Bivuze ngo Perezida Museveni yarahiye mu kwezi kwa gatanu muri 2021. Manda ye kugira ngo birangire rero izarangira mu kwezi
kwa gatanu. none uravuze ngo mu kwa gatanu nibwo perezida azarahira? Yego, yampaye kari kera. nibyo narabirebye, narabyiboneye n'amatwi yanjye nako n'amaso yanjye narabyirebeye. Ni ukuvuga rero ngo barya umunsi aracyari minisitiri kugeza mu kwezi kwa gatanu. Noneho ku matariki 13 gutyo z'ukwa gatanu nibwo manda izarangira. Bivuze ngo azashyiraho kabineti bitarenze ukwezi kwa gatandatu. Ariko zo ubwo azagaruka Chris. Wa Dawidi rero Kabanda. Dawidi Kabanda wa wundi wagiye kwenyegeza umuriro. Ejo bundi Chris arongera avuze ati ntabwo najya kujya impaka na Dawidi Kabanda kubera ko ni umwe mu bantu ubwenge butahiriye. Ati none se mfite PhD mu dogiteri ngiye guterana amagambo n'umwana no kubona segonderi byananiye. Ati abantu muri hafi ati namuha nk'umuntu mukuru ntasubire ku ishuri ashake degree kubera ko guhora ari gati inkweto za muhozi nta kintu bizamumarira. None rero indi ntambara iri mu baturanyi bacu muri Uganda, umwanya wa speakership, umwanya wa perezida w'inteko ishinga amategeko. Uyu mwanya amakuru aturuka mu ishyaka NRM riri ku butegetsi avuga ko bawemereye Madame Anite Among wari usanganwe ndetse n'icyegera cye Thomas Tayebwa aribo bari basanzwe aribo nyine aribo bagomba guhabwa uwo mwanya. None rero abantu bavuze batari kuri ya mwanya turashaka ko muha Norbert Mao perezida w'ishyaka Democratic Party wari usanzwe uri minisitiri w'ubutabera n'itegeko nshinga, nawe ngo yahagurutse. None ariko yagezemo hagati agira ubwoba aravuga ati ariko niba abaturage babona ko Mao nshobora kuba naba speaker sinkwiye kubizira, ntabyo nasabye, niba abaturage babona gutyo ubwo niko bimeze. Batese mu mutima uhagaze gute? Ati iriya ntebe inepa kuriya nyine ari umuntu wakwanga kuyicaraho. Nta muntu wakwanga kwicara kuri iyo ntebe inepa kuriya. Muri Kenya rero ho nyuma yaho Central Bank of Kenya itangaje ko kizira kikaziririzwa gutanga kado mu mafaranga y'inote bateraguye inzuma bakayakoramo nk'ururabyo, abagabo baho bari gukomera amashyi leta. Ataho bati muraturokoye. N'ubundi umukobwa uhaye ururabo rutari rw'amafaranga yakurebaga nabi ukurikije n'ubukungu dufite ukuntu bumeze nabi. Harakabaho umuntu wazanye icyo gitekerezo. Na Banki Nationale y'u Rwanda rero nabonye nayo yavuze iti abantu mutanga kado mukoresheje amafaranga nk'indabyo, kuriya kuntu bayatera inzuma na kuriya kuntu bayafatanyisha ntuza scotch cyangwa iki, buriya ngo bigira ingaruka kuri ariya mafaranga, cyane cyane ku bantu babikuza bakoresheje ATM ngo amafaranga kuriya kuntu anyereranaho bahiteye urwuma ashobora kutanyerera. Waba washakaga ibihumbi 100 icyuma kikaguha 20 ukirwa wahagaze kandi nta kintu muri buvugane. Ibyo bigatuma rero banki ihomba kuko urumva niba amafaranga atarimo baca kujya muri circulation barajya gukora gukoresha ndi bishyura ndi mafaranga. N'abasore bo mu Rwanda twabaruhuye mwajyaga muri Rwanda batanga ibihuru birimo amafaranga. Mu Rwanda byakorwaga gake. Ese nyuma yo kuba mugabo abikoze ribi kamutambikana, hari umuntu hongeye guhirahira kora bira bintu. Icyo koze iriya yari warning kuko byagombaga birakorwa, hari abantu bagashize hano i Kigali. Ugafata amafaranga ukatera inzu ukakira umuntu ngo umuhaye kado. Ese bya bintu byawe iyo umere arebye cya kirabo kiri amafaranga yavuga ngo hoya wabihera ayinya biragoye. None abakobwa b'i Kigali uburyo bayakunda we amafaranga. Ariko sabagaho twebwe ntabwo dukunda amafaranga. Natwe turayakunda ariko si nkabo. Wambwira ko udakunda amafaranga? Wayabaye. Muri Kongo Kinshasa rero Ubwongereza na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byemeranyije ku masezerano yerekeye abanyekongo kuba bari Burayi. Nabari mu Bwongereza mu buryo budakurikije amategeko, kuba bagaruka iwabo kubirukana. Ngo minisitiri w'ububanyi minisitiri w'umutegetsi w'igihugu mu Bwongereza yabwiye ubutegetsi bwa Kongo ati ibintu ni bibiri: kubima visa guhera kuri perezida cyangwa se kujya tubaviza ariko abantu twirukanye mu kabaki. Guhera kuri perezida amahitamo nayanyu yego ntabwo tuzamuha visa ati amahitamo nayanyu. Noneho rero Kongo iravuga ati okay abo bantu tuzajya tubakira. Na Namibia babibaza ikibazo nk'iki nayo irabyemera nta kundi tuzajya tubakira. Hanyuma rero biza kurangira ubwo abantu bagera ku 3,000 b'abanyekongo, abanyanamibia, abandi n'abanyangora bagomba kuzirukanwa mu Bwongereza.
hanyuma dusoza kugira ngo twanzike ikiganiro, perezida wa Amerika Donald Trump yakoze ikintu abantu bise ko ari ikosa rikomeye. Uzi Trump ibintu yakoze? Perezida wa Amerika Donald Trump yasibye ku rubuga rwe rwa Truth Social amashusho yari yashyizweho agaragaza Barack Obama yasimbuye ku butegetsi ngango agaragaza Obama yasimbuye ku butegetsi n'umugore we Michelle Obama bameze nk'inkende. Ari amashusho yasibye niwe wari yashyizeho. Yego. Ejo kwa gatanu Trump yabwiye abanyamakuru ko nta kosa rijyanye n'amashusho yigeze akora, ko ahubwo ngo yabonye agace k'intangiriro yayo mbere y'uko ashyirwa ku mbuga nkoranyambaga n'umukozi we. Senateri mu ishyaka ry'abarepublikani rya Trump witwa Tim Scott usanzwe uri umwirabura, kwa gatanu yari yasabye Trump gusiba ariya mashusho yise ikintu cy'ivangura cya mbere gikomeye cyabaye mu mateka ya White House. Hanyuma rero Presidence y'Amerika yabanje kugaragaza ko ari amashusho nka video isanzwe yo kuri internet igamije gutebya, inasaba abantu kureka kuyakabiriza. Icyakora nyuma yo kotswa igitutu cyinshi n'abantu batandukanye barimo n'abasenateri benshi b'abarepublikani, amashusho yasibwe ku rubuga rwa Truth Social rwa Trump. White House ni ibiro bya Amerika, ibiro bya perezida byavuze ko umwe mu bakozi ngo ari washyize ku Rwanda ari amashusho mu buryo bw'amakosa. Usibye Obama n'umugore we Michelle Obama bagaragara ari inkende, hanagaramo abandi bantu bakomeye mu ishyaka ry'abademokarate nabo bagaragajwe nk'inyamaswa zitandukanye zo ku gasozi. Barimo nk'uwitwa Alexandria Ocasio-Cortez uhagarariye New York mu nteko ishinga amategeko, meya w'umujyi wa New York Zohran Mamdani ndetse n'uwitwa Hillary Clinton. Reka turuhuke gato turaje dukomeze mu kanya.